Prvi korak jeste da otvorite sliku koju želite da editujete, zatim dodate Hue Saturation. Znači treba od podešavanja da stavite Reds, Hue treba da stavite na plus 22, Saturation na plus 18, Lightness na plus 17. Sljedeći korak koji treba da uradite jeste da selektujete četkicu, namestite veličinu, idete četkicom preko usta da bi vratili boju usana. Sada da napravite nov layer i da selektujete Spot Healing Brush Tool. Ali proverite samo da li su ova podešavanja nameštene isto koji kod mene. Dakle, kada ste selektovali Healing Brush Tool, sa njim treba da pređete preko bubuljice ili ožiljaka. Kada smo završili sa Healing Brush Toolom, pravimo novi layer. Selektujemo boju usana, zatim uzimamo četkicu, nameštamo veličinu četkice i prelazimo četkicom preko lica da bi vratili rumenilo. Zatim opacity nameštamo na nekih 21%, umjesto normal stavljamo soft light i to bi bilo to.